Pergi kedai beli barang antik. Cakep. Tanya dengan penuh beradab. Asyik. Muka kamu sudahlah cantik, tapi sayang tiada adab. Pergi berjalan bersama Rahu. Cakep. Main nama bapak tahu, nama Rasulullah tak tahu. Lebih sakit jarum atau pisau? Pisau. Tak. Sakit lagi kalau Nabi tak ganggu umat. Pergi keliling mencabut gigi. Cakep. Harga yang dibayar RM1 saja. Asyik. Dapat